Poštovani sedmaci, dobar vam dan. Evo, od ove nedelje ćemo pokušati na ovaj način da komuniciramo, odnosno ja ću pokušati na ovaj način da vam u Google učionici kačim materijal u vidu ovih videoklipova. Ja ću vam, dakle, kroz ove videoklipove govoriti ono što bih vam govorio na časovima, a takođe na Google učionici ćete u vidu materijala imati tekst koji ćete prepisati u sveskama, to je zapravo ono što bi vi za vreme časova zapisali. Prvo što želim da znate jeste da je ovo, znači, materijal koji bi radili na 2 časa koji imamo redovno u toku nedelje. Ja vam ostavljam slobodu da vi kad god možete ovaj materijal pogledate, ali u roku od nedelju dana. Znači, za nedelju dana trebate ovaj materijal da pogledate i da prepišete to u sveskama. Kako će biti ocenjivanje i šta će tu biti, to ćemo još vidjeti. Za sada ne treba da se opterećujete time. Treba samo da vidimo, da gledamo kako ćemo da iz ove situacije koja je dosta teška, ne samo kod nas, nego u cijeloj Evropi i svetu, izađemo što zdraviji i normalniji. Mi smo, nažalost, u 7.1, 7.2 i 7.3 nismo na istom, hoću da kažem, odnosno 7.3 malo kasni za gradivom iz raznoraznih razloga. 7.3, odnosno 7.1 i 7.2 je stalo kod 1830, odnosno 33. kada je knez Miloš dobio hatišerife, a 7.3 je tek završilo prvi srpski ustanak. Sada da ne bih kačio više klipova, posebno za 7.1, 7.2 i za 7.3, ja ću krenuti od drugog srpskog ustanka, to su 7.1 i 7.2 slušali, ali nema veze, možda da poslušate još jednom. Znači, naziv ove prve lekcije je drugi srpski ustanak. Mi smo na prethodnih nekoliko časova videli zbog čega je i kako je izbio prvi srpski ustanak, pričali smo o velikim bitkama, o velikim pobedama srpskih ustanika predvođenih voždom Karađorđem. Videli smo da se prvi srpski ustanak nije svodio samo na ratovanje i borbu protiv Turaka, nego i da se u vreme ustanka stvarala i srpska država. Međutim, nažalost, videli smo i kako je prvi srpski ustanak 1813. nažalost doživeo slom i kako su Turci posle 9 godina ponovo zavladali Srbijom, odnosno Beogradskim pašalukom, kako su oni oblast u kojoj je izbio prvi srpski ustanak nazivali. Rekao sam tada da je glavni uzrok te propasti prvog srpskog ustanka zapravo bila činjenica da je Rusija morala da prekida rat sa Turcima 1812. jer ju je napao Napoleon i obzirom da je ruski car Aleksandar I znao da je Napoleon jedan moćan vojskovođa, moćan vladar, morao je sve snage da usmeri ka odbrani svoje države od Napoleona i zato je 1812. Rusija sklopila u Bukureštu mir sa Turcima, koji je, što se Srba tiče, predviđao povratak Turaka u Srbiju, da ponovo zavladaju Srbijom, a što se tiče srpskih ustanika, predviđao je takozvanu amnestiju, odnosno Turci su na neki način trebali da oproste srpskim ustanicima za sve ono što se dešavalo u prethodnih 9 godina. Sad, naravno, srpski ustanici su znali da se Turci toga neće pridržavati, pogotovo kada Rusi povuku sve snage iz Srbije, tako je i bilo. Turci su sa ogromnim snagama, sa oko 300.000 svojih vojnika, 1813. napali Srbiju, svega nekde oko 50.000 srpskih ustanika je Srbiju branilo i u takvom odnosu snaga, naravno, ustanak je doživeo slom. Vožd Karađorđe, kao i mnoge druge starešine, kao i oko 20.000 Srba je napustilo Srbiju, jer je znalo da će se Turci Srbima svetiti. Tako je i bilo. Znači, nakon sloma ustanka, Turci su zavladali ponovo Srbijom i krenuli su u dotad najveći teror od kako su se pojavili na ovim prostorima, odnosno od kako su zavladali Srbijom. Nosilac tog terora bio je novopostavljeni beogradski vezir Sulejman Paša Skopljak i stanje je vrlo brzo postalo nepodnošljivo. 1814. godine u zapadnoj Srbiji, u okolini Užica, desio se prvi pokušaj nekog novog ustanka ili bune. To je bila buna
koju je predvodio Hadži Prodan Gligorijević, po njemu je dobila naziv Hadži Prodanova buna, međutim Turci su je surovo ugušili, a Hadži Prodan je nekim čudom uspeo da se spase i da se domogne Austrije. Već sledeće 1815. godine Turci su na prevaru ubili jednog od vođa prvog srpskog ustanka, Stanoja Glavaša, čuvenog hajduka, koji je ostao u Srbiji posle slobodnog ustanka i kojeg su Turci, da bi bio verovatno miran, da im ne bi pravio problema, gledali da zadovolje tako što su mu dali pravo da on sa svojim ljudima naplaćuje putarinu između Beograda i Niša. Međutim, na prevaru su ga 1815. godine ubili, izvukli su ga sa jedne svadbe na kojoj je bio i ubili ga. I knez Miloš Obrenović, takođe jedan od vođa ustanka, prvog srpskog ustanka koji je ostao u Srbiji, je shvatio da je on sledeći. Narod se, kao i za prvi srpski ustanak, ponovo okupio, ali ovoga puta ne u Orašcu, već u Takovu, jednom mestu pored Gornjeg Milanovca, gde je 23. aprila 1815. godine na verski pravoslavni praznik Cveti doneta odluka o podizanju drugog srpskog ustanka, a za vođu ustanka je izabran knez Miloš Obrenović. Cveti su, inače, praznik koji je svake godine u drugom datumu, obzirom da je to praznik koji je uvek nedelju dana pre Uskrsa. Znate da je Uskrs takođe svake godine na drugi datum, ali uvek u nedelju, tako da su i Cveti uvek u nedelju dana pre Uskrsa. Ove 1815. godine to je bilo 23. aprila. Knez Miloš se, kao i vožd Karađorđe, prilikom njegovog izbora prvo opirao toj želji srpskog naroda i srpskih starešina da baš njega izaberu za vođu ustanka, ali na kraju na to pristao i ostale su upamćene čuvene njegove reči: evo mene, a eto vama rata s Turcima. U narednih nekoliko nedelja ponovo je cela Srbija bila u ustanku protiv Turaka, u ratu protiv Turaka, i ustanici su odneli nekoliko velikih pobeda, od kojih su svakako najbitnije bile pobede u bitkama na Ljubiću kod Čačka, na polju Dublju kod Šapca, kod tadašnjeg Paleža, odnosno današnjeg Obrenovca, i kod Požarevca. Nakon ovih bitaka i Srbima i Turcima je bio preko potreban mir, odnosno pregovori o miru. Turci su se plašili da će po završetku Bečkog kongresa, koji se upravo tada završava, da će se po završetku tog kongresa Rusija i Austrija, koje su nesumnjivo tada bile najveće sile u Evropi, umešati u zbivanje u Srbiji i da će verovatno pomoći Srbe, i zato su brže bolje gledali da sklope mir sa Srbima, a opet, sa druge strane, vođa Srba, knez Miloš Obrenović, se plašio da će Turci dovući nove vojne snage iz unutrašnjosti Turske, obzirom da su ove pobede u ovim bitkama koje sam vam malo pre naveo, bile pobede Srba protiv Turaka iz Srbije. I iz tog razloga, odmah nakon ovih bitaka, usledili su pregovori između Srba, bolje reći kneza Miloša, i Turaka. Prvo je knez Miloš vodio pregovore sa turskim Huršid-pašom, a zatim sa Marašli Ali Pašom, ili skraćeno, kako ga je većina ljudi zvalo, Marašlijom, koji je bio postavljen za novog beogradskog vezira. Ti pregovori između Miloša i Marašlije završili su se te iste 1815. godine takozvanim sporazumom Miloš-Marašlija, kojim je bio najpre zabranjen svaki teror od strane Turaka. Na to se obavezao Marašlija Ali Paša, a takođe Marašlija je dozvolio da se stvori jedna takozvana srpska kancelarija, koju će činiti 12 srpskih knezova iz svih 12 nahija Beogradskog pašaluka, a na čijem čelu će biti knez Miloš Obrenović, i da će zapravo ta srpska kancelarija biti veza između Turaka i srpskog naroda. Na ovaj način je drugi srpski ustanak bio završen, ali to svakako nije bio kraj borbe kneza Miloša za dobijanje što veće autonomije i na kraju krajeva možda i za sticanje nezavisnosti Srbije. To je, dakle, bila lekcija drugi srpski ustanak. Sada počinjemo priču o prvoj vladavini kneza Miloša i Mihajla Obrenovića. Dakle, knez Miloš Obrenović je bio jedan od istaknutih vođa prvog srpskog ustanka.
U vreme Prvog srpskog ustanka je 2 puta, čini mi se, bio ranjen. Bio je kum vožda Karađorđa. I kad se ustanak završio, odnosno kad je doživao slom, on nije odlučio da napusti Srbiju, već je odlučio da ostane u Srbiji, da deli svo dobro i bolje reći svo zlo sa svojim narodom koji je posle Prvog srpskog ustanka usledilo. Naravno, to mu je donalo velike poene, da tako kažemo, i to je bio jedan od razloga zbog čega ga je narod izabrao za vođu ustanak. Knez Miloš je interesantno bio nepismen. Međutim, to ne znači da je bio glup, to ne znači da je bio ograničenih sposobnosti, čak šta više. Knez Miloš je bio jedan od najmudrijih i najdalekovidijih, ako možemo tako da kažemo, vladara koje je srpski narod imao. Ono što je bila njegova najveća sposobnost jeste diplomatija, odnosno pregovori sa Turcima. Jako je dobro poznavao Turke, poznavao je sve njihove mane, poznavao je i sve njihove vrline, a što se tiče mana, naročito je poznavao tursku manu koju smo, nažalost, i mi kao narod od njih preuzeli, a to je podmitljivost. Knez Miloš je novcem uspevao da u pregovorima sa Turcima postigne mnogo više nego što su, recimo, srpski ustanici za vreme Prvog srpskog ustanka postigli pobedama i prolivanjem krvi. Pokazuje izuzetnu sposobnost da čak neke bezizlazne situacije i dosta teške situacije i po njega i po srpski narod okrene u svoju korist i u korist srpskog naroda. Tako je, recimo, 1821. godine, kada je izbio grčki ustanak, ona heterija o kojoj smo pričali, odbio poziv ruskog cara da zarati sa Turcima. On je bio tada na vrhuncu pregovora sa Turcima i smatrao je da to nije ni vreme ni moment da se Srbi sada dižu na oružje i da ponovo prolivaju krv, nego da on treba da nastavi tim, na taj način da se bori tim pregovorima kako se bori i do tada. Kada su Rusi 1829. godine naneli pobedu na Turcima, Knez Miloš je osetio da su Turci sada slabi i zato ih je posebno tada stisnuo i to će uroditi plodom. 1830. godine tadašnji turski sultan Mahmud II je izdao jedno svoje pismeno naređenje koje se zove Hati šerif, po kojem je Srbija dobila, odnosno po kojem su Srbi u Srbiji dobili izuzetno široku autonomiju. Praktično Srbija je postala država u državi, državu u Osmanskom carstvu. Recimo, jedna od ključnih stvari je bila da je Turcima dozvoljeno iseljavanje iz Srbije, a zabranjeno naseljavanje u Srbiju, što će reći da u nekom doglednom vremenu Turaka u Srbiji više neće biti. Takođe, jednim posebnim sultanovim ukazom, takozvanim beratom, Knez Miloš je dobio pravo naslednosti kneževske titule. Odnosno, to je u prevodu značilo da kada bude jednog dana umro ili ako bude želeo da se povuče sa vlasti, pravo da ga nasledi ima njegov najstariji sin. Na ovaj način je praktično stvorena dinastija Obrenović. 3 godine kasnije, 1833. sultan Mahmud II je doneo još jedan hatišerif, izdao je još jedan hatišerif, po kojem je ova autonomija proširena i na onih 6 susednih nahija van Beogradskog pašaluka, koje su srpski ustanici oslobodili u Prvom srpskom ustanku. Na ovaj način, dakle, stvorena je Kneževina Srbija i ovo je bio najviši domet Miloševe borbe protiv Turaka. Međutim, Knez Miloš je bio, što se unutrašnje politike tiče, surovi apsolutista. On je veoma zloupotrebljavao vlast i za vrlo kratko vreme, dakle u tih nekih 20 godina nakon Prvog srpskog ustanka, Knez Miloš je postao jedan od najbogatijih ljudi u Evropi. U jednoj siromašnoj zemlji kakva je bila Srbija, to se nije moglo učiniti na neki pošten način, nego je naravno Knez Miloš zloupotrebljavao i svoj položaj, i svoj veliki ugled i autoritet koji je imao, zahvaljujući ovim uspešnoj borbi protiv Turaka, i postao je vrlo moćan čovek. U toj vladavini on je progonio sve svoje protivnike, svakog ko bi mu stao na put i svakog za koga bi on procenio da mu je, da kažemo, konkurent u vlasti. I najtamniji deo Miloševe ličnosti desio se 1817. godine, kada se u Srbiju vratio vožd Karađorđe.
Vožd Karađorđe je smatrao da je došao moment da se posle 4 godine vrati u Srbiju i da zajedno sa svojim kumom, knezom Milošem, podigne novi ustanak protiv Turaka. Čini se da je potpuno pogrešno vreme vožd Karađorđe izabrao. Miloš je bio tada na početku svojih pregovora sa Marašlijom i sa drugim predstavnicima turske vlasti i zaista nije bio moment za podizanje nekog novog ustanka. Osim toga, knez Miloš je u voždu Karađorđu video suparnika, bez obzira što je 1813. kada je srpskom narodu bilo najteže, napustio Srbiju, vožd je ipak uživao veliki ugled među Srbima, još uvek, jer se onako hrabro borio u prvom srpskom ustanku. U Miloševoj organizaciji, u organizaciji drugog voždovog kuma, Vujice Volićevića, vožd Karađorđe je brutalno ubijen na spavanju u jednoj kolibi u mestu koje se zove Radovanski lug kod Velike Plane avgusta 1817. godine. Ovo ubistvo koje je naredio knez Miloš, kojem to bilo inače jako teško da učini, je otvorilo jedan sukob između dve srpske vladajuće porodice, vladarske porodice, Obrenovića sa jedne i Karađorđevića sa druge strane, sukoba koji će tinjati dugo, kroz čitav 19. vek i koji će se takođe vrlo krvavo završiti 1903. godine takozvanim majskim prevratom, kada bude bio ubijen poslednji vladar dinastije Obrenovića, o čemu ćemo mi pričati u 8. razredu. U svakom slučaju, zbog ovog svog načina vladavine, knez Miloš je stekao poprilično jaku i sve organizovaniju opoziciju u Srbiji i već 1825. godine, dakle još pre donošenja Hatišerifa, desila se prva pobuna protiv Miloša u vidu takozvane Đakove bune. Dobila je naziv po Miloju Đaku, vođi te bune. U to vreme je knez Miloš bio još veoma snažan, veoma moćan i ova buna je bila ugušena, ali sledeća koja se desila 10 godina kasnije, 1835. je bila takva da Miloš nije mogao da je uguši. To je bila takozvana Miletina buna, buna koju je vodio jedan od Miloševih najbližih saradnika, Mileta Radojković, buna koja je izbila u Kragujevcu, gradu, dakle je knez Miloš upravljao Srbijom i nakon ove bune knez Miloš je morao da čini ustupke toj svojoj opoziciji. Znači, ova opozicija je sebe nazivala ustavobraniteljima, jer je zahtevala na prvom mestu od kneza Miloša da podhitno donese ustav po kojem će njegova vladavina biti ograničena, i ne samo njegova, nego svih budućih vladara. Posle, dakle, Miletine bune, knez Miloš je morao da pristane na donošenje ustava. Ovaj veoma važan istorijski moment u srpskoj istoriji desio se 15. februara 1835. godine na verski praznik Sretenje, kada je u Kragujevcu na Narodnoj skupštini donešen prvi srpski ustav koji je po datumu njegovog donošenja nazvan Sretenjskim ustavom. Pisac ovog ustava bio je vojvođanski Srbin Dimitrije Davidović. Za ono vreme to je bio vrlo modern i napredan ustav i na prvom mestu je ograničavao vlast vladara u Srbiji. Pošto je ovo jako važan događaj u stvaranju srpske novovekovne države, od pre nekoliko godina to smo već pričali kad smo govorili o prvom srpskom ustanku, Sretenja, odnosno na 15. februara obeležava Dan državnosti Republike Srbije, jer su se dva bitna događaja u stvaranju srpske novovekovne države tada desila. Odluka o podizanju prvog srpskog ustanka 1804. i donošenje prvog srpskog ustava, Sretenjskog ustava 1835. godine. Međutim, ovaj ustav neće biti dugo na snazi, svega neka 2 meseca kasnije knez Miloš ga je ukinuo i to na inicijativu Austrije, Rusije i Turske. Austrija i Rusija su smatrale da Srbija ne treba da ima ustav, jer ga ni one kao države nisu imale i zato su naložile knezu Milošu da ga suspenduje, a opet Turska je to učinila jer praktično sa dobijanjem ustava Srbija je postajala nezavisna država, što naravno turskom sultanu nije bio interes, nije bio cilj. I zato ga je knez Miloš vrlo rado suspendovao samo 2 meseca nakon njegovog donošenja. Knez Miloš je u tom istom vremenu učinio jednu jako veliku i značajnu stvar. Naime, na Đurđevdan 1835. godine on je vrlo elegantno ukinuo feudalne odnose u Srbiji.
svojim, ili bolje reći državnim novcem, je otkupio svu zemlju od turskih spahija u Srbiji i podelio ih je srpskim seljacima koji su ih dotada kao raja obrađivali. Na ovaj način, knez Miloš je uradio nešto što se u drugim evropskim zemljama rešavalo burnim i krvavim revolucijama, o čemu smo i pričali, u Francuskoj revoluciji i u revoluciji 1848-9. Dakle, vrlo elegantno, novcem praktično je knez Miloš otkupio zemlju od turskih spahija, od Turaka i podelio je srpskim seljacima koji su tako postali vlasnici svoje zemlje i Srbija je na taj način bila jedna od prva zemlja u Evropi koja je praktično postala zemlja slobodnih građana ili bolje reći slobodnih seljaka. Knez Miloš je posle ukidanja ovog Sretenskog ustava pokušao ponovo da vlada neograničeno, ali je ustavobraniteljska opozicija već bila toliko jaka da je nastavila borbu i na pritisak te ustavobraniteljske opozicije turski sultan Mahmud II je 1838. godine opet izdao jedno svoje naređenje, jedan svoj hatišerif, koji je u našoj istoriji poznatiji pod nazivom Turski ustav. Taj dokument o naređenju koji je sultan izdao nije bio ustav, ali je zapravo sadržao one stvari koje je ustavobraniteljska opozicija želela. Po tom hatišerifu iz 1838. odnosno po tom turskom ustavu, vlast kneza Miloša je veoma bila ograničena u korist takozvanog saveta ili senata, kojeg su činili predstavnici ustavobraniteljske opozicije, koja je postavljao sultan i koja knez Miloš nije mogao da smeni. Videvši da više ne može da vlada onako kako je godinama vladao, neograničeno, apsolutistički, knez Miloš je odlučio da se 1839. godine povuče sa vlasti, odnosno da abdicira. Kada se vladar odluči na abdikaciju, odnosno kada se odluči na abdiciranje, to znači da se on povlači sa vlasti. Iskoristio je onaj berat iz 1830. da vlast ostane u njegovoj porodici i za novog kneza imenovao je svog najstarijeg sina Milana Obrenovića. Miloš se nakon abdikacije nije samo povukao sa vlasti, on je napustio i Srbiju, otišao je da živi na svojim velikim posedima koje je imao u Vlaškoj, odnosno današnjoj Rumuniji, kasnije je otišao i u Beč, gde je živeo u centru Beča, u kući koju mu je, recimo, pronašao Vuk Stefanović Karadžić, njegov veliki prijatelj, a Srbijom je trebao da nastavi da vlada njegov najstariji sin Milan Obrenović. Međutim, Milan je vladao svega par nedelja, jer je bio bolestan, bolovao je, čini mi se, od tuberkuloze, i od posledica te bolesti je umro, a opet po onom beratu iz 1830. nasledit će ga mlađi brat, odnosno mlađi sin kneza Miloša, knez Mihajlo Obrenović.